Alagu maki alagu aku saya ke lagu Allah saya nama tak saya. Ya ibadallahi jitu rubbadain la yuradu la yakumul layla illa man lahu azmun wajidu. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Sini ke ngumpul anak no. Allah Allah. Pak tak penting genteng saya ke lagu. Tak penting genteng. Ngumpul anak saya ke lagu tak penting genteng. Encaan sapa tak penting soki, encaan sapa mun tak diandi ada senyapa mun nyak pesena janda nuroa. Bah TikTok antara sepena ate lakena orang seepekere masuk ego bekto teroma lopa sajen are sajen yang sara lamun lagi na orang cek li kulit bu cembian cek makin landik bini pelan ibriin lagu pepe kelompang lah kelepek pepe kelompang bibir ceruk saloni mis madu korang kebayan cukemi apa til pun tak dung tedung kendem sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Ulamauna al-izza guru badan kaula juga guru ajunan sekesempatan mangkin hadir ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Hadiruddin ajunan Kiai Haji Abdul Hari Kiai Murawan Jiddin ajunan Kiai Umam ajunan Kiai Punamin ajunan Lora Wadud Kiai Muhtadi ben seteja para kiai seteja para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus pemangku Tisa Gunung Eleh beserta aparatur epon baik carik atau apel sehadir tanpa terkecuali. Senyepoe Tisa Soleng, Soleng apa Soleng? Soleng. Senyepoe Kampung Soleng.
Ben seteja hadirin hadirat sehadir para undangan da ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin ajunan imul jaki Allah. Sahibul manzil wa sahibud dakwah. Kika dito Bapak Malik sekeluarga sekesempatan mangken abada aki saibu areh dari almarhum Adi. Semangken ampun kenging 3 tahun. Saibu areh ni kaja epon ulama bitongan kembangah 3 tahun ekorangi sabitek 5 areh. Keng magelok pas lo napa, tak persis tak panapa. Karena tor kadang bedo ring pan kurang saari bah tak ende. Tak ada pak itu. Lebih baru ya. Punten tak panapa. Ikirim cunga de entak napa lebih tak panapa. Sebenting itu aki, saya panapa ni kamu tak iwak tu aki. Sepertama ngiring amuci ben asyukur ke Allah. Kaula ben ajunan sareng Allah mangken takdir apangki apolong dalam keadaan sehat. Etina semulja mangken enongele tangkel sanapa. Tangkel 10. Karena pengkalan mangken ki tangkel sanga. Karena di beriing sekotu na tangkel situng ari ahad pengkalan neka melemahat lah kere nginum susu kapi bakda maurib. Ternyata pokok sangat malam pah beda keputusan dari pengurus NU bahwa hilal tangkel sekalian bulan tak iketela. Akhirnya ngakui istiqmal. Jadi bulan nikah cara mi atau ngebeda 2 situ ngakui hisab ibitong. Nomor 2 ngakui hilal ngakui ningale bulan. Mun seibitong ningale bulan maka bulan ko tu padang. Mun bulan tak padang maka ko tu ngakui istiqmal sampurna aki ka 30. Akhirnya penggalan sebagian Muharram ni kebeni mangken tapi leku Asyura ni kan. Kanto mangken ni pada sinorok mangken pada sinorok leku pada. Pada. Sepenting cak norok Jumat jauh helu. Salawat ben salam nyereng atau raki dak Gusti Kanjeng Nabi. Kalau ben salawat ben salam nikah semua ke kaula ben ajunan sehadir termasuk dak kelompok ben golongan syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau ben syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bekal teti orang selok nyeting dak ka neraka sama sekali. Amin. Mulai gila ampun ipimpin pemausan solawat sareng LPI Al-Amin Lobuk Gunung Eleh Iksal ni. Semoga solawat kaula ajunan tetialan jalan kaula ben ajunan teka hajat itunya teka hajat kaula ben ajunan ya akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Manusia gak dinto saya tak saya bagus tak bagus ni ampun itentu aki saja. Kula ben ajunan tinggal aja lenaki. Debuna Nabi Muhammad wa qalallahu malakan fir rahmi. Allah ni ka abekelan dak ka malaikat irahim kandung na orang bini. Jadi kandung na orang bini ni ka beda malaikat bekel Allah Subhanahu wa taala. Setugas malaikat ni ka sepertama aja ke kandungan. Senomor 2 malaikat ka dinto untuk nulis takdir fajik ni ka ilmu tabu. Makanya seampunah ketika kandungan ni ka depak dak ka 4 bulan malaikat bekel Allah sebeda firrahmi. Malaikat seabekel Allah tabung ring bini ni ka matur dak ka Allah. Ya Rabbi adzakarun am untha. Fajik ni ka epeda fajik laki napa epeda fajik bini. Dadi ni ke malaikat tanya ki ketika manusia ni ka ampun kandungan sampurna. Keng mun matur terus kadang pan pilit kandung pah beda orang ni kenyior esebek teti 2 pah yon talaki ke budi pah erotik kunya beeng munnya beda iya laki mun de iya bini sebagian beda sesanika beda hi tak uning nemu ke mage tak perlu uning gun yang pah nyior seron talaki ke budi tekunya beeng munnya beda iya nyior jo berarti anang laki munnya beda iya bini legule saya nyatanya mun bentunya beda remen nyior mireng sanik kemun bentu dumun pah malang nyere membut ka
Ya Rab, adzakarun am untha, bajik nikah laki napa bini. Senomor tung. Senomor dua, wa ya Rab, asyakiyun am sa'id. Panapa teti orang celaka, panapa teti orang bajra. Teti orang celaka ben bajra ni kaampun takdir sareng Allah mulai dalam tabu. Mangkana kula benajunan mun mangki orang ala ko maksiat. Kula benajunan nikah hadirin. Kutu ingkar ka maksiat tapi kula benajunan kutuni serda ka orang. Apa napa sebab? Karena antara orang nikah bajra ben tak bajra ni kaampun beda ketentuan dari ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku nak tu ingkar gula benajunan, cenda keng mun ka orang kata oleh becik gula benajunan. Apa napa sebab? Karena manusia ni ka ibadat dicuba ben bagus ni ampun ketentuan dari ajunan Allah Subhanahu. Ya Rab, asakiyun am sa'id, bajra napa celaka. Ni ke nomor 2. Senomor telok, famal ajal, bila saya mati ni ke ya Rab, umur berapa tahun orang ni ka. Senomor 4 seterakhir, famar rizq, ben bila rizkina berempa banyak tunyana saya takdiraki ni kah. Jadi Allah Subhanahu wa taala abekelan dek karahima orang bini beda malaikat. Saya malaikat kak dinto nentuaki mulai ki dalam tabu manusia kak dinto. Saya pertama laki napa bini. Nomor 2 celaka napa bejrah. Nomor 3 umur berempa tahun. Saya nomor 4 rizkina banyak ang enggak napa kak dinto ampun etoles. Sehingga manusia ni kak dibuaki bi hadis kanjeng Nabi selain bahwa annan nafsah la tamut hatta tastawfi rizqaha. Perhatikan masyarakat soleng, manusia ni kata kira mati mun tak tega rizki bi Allah sik tentuaki ilmu tabuk ni ka pada bi orang. Manusia ni kemun bi Allah paringi takran rizki telosak pah mbian ada erto lekas mati ka. Cak lekas tada telosak ni ka. Abah ni ka beda hadis ni ka beni cangkulan ni ka. Maka mana ada cik mun parlompian cak ada organ 10 hari insya Allah langsung mati. Punten nungguan coba senikah secara akal senikah orang mungkin ben orang lambat ni kamun abahas umur kamu lancengan lambat kan ki mungkin ni ke umur 40 ni ke lebih penyakit ka seket ni ke orang mungkin lebih banyak wafat mun lambat mun betul sekona mun betul sekona lambat umur 120 ni kebiasa lambat bener lambat ni ke umur 120 ni kampun bu biasa lambat malah gulan di tetang kekeng depa umur ki corona kasa ni ke umur 135 mangke ni ke alanduk biasa ka alanduk biasa keng bening alak terlep alanduk tanan tibi ki sehat siang tauning mun malam gula inta mulai ka ada Allahumma sholli ala Muhammad. Mun mangkin mi umur 100 lebih hadirin. Cak umur sebitek ni mangkin la roku. Gina bangki. Malah umur ni mangkin rata-rata tak dapat kau umur seket sebitek hadirin. Ibu bener lah banyak tinggal umur. Ana apa? Mak banyak mati manusia. Mun cocok kaki ban ke hadis innan nafsa la tamut hatta tastawfi rizqaha. Manusia ni kalau kira mati mun tak tega rezeki ni ibadah ada, ya patut mi tak tulia mati. Cak mangkin kula benajunan deng sebereng. Karena mangkin ni beni cuma cak rezeki ni ka. Eka beli pulsa, eka beli bensin, eki nabang ki. Mun lambak rezeki ni tak keruk ida saya tak iman kak kaman lambak. Bending lambak ni ka ada lo man nyaman lo ngak mangkin. Mi tak lekasa, mi tak serak amun lambak. Mun mangkin cak deng sebarang guluban sampean, kamu masih HP, kamu masih kebeli sepeda. Jadi umpama itaker, bengah 1 miliar dari Allah takran, 1 miliar ni kaya pat ada mangkin ni ka. Lekas tada, mangkan orang mangkin ni ke lekas mati. Ongguan, kula keng mendapat hadis bini cangkulan ni kah. Cuman, mun pah beda sedebu senikah. Cang sapa kana anding bedo orang boros tunyana ida patada. Anding semati mi abid. Tor kadeng hadirin orang ni kang ngalakoh sekelakuan ni bisa nambah umur bisa melanceng umur. Aslinya manusia umur ni ampun etoles edilum tabu, rizki ni ampun etentuaki. Keng manusia ni kebi Allah ibriin ikhtiar untuk bisa nambah umur tibi untuk bisa nambah rizki kan banyak malam-malam magempang rizki kan banyak gini bangki banyak jadi magilah rizki nambah etoles sangang sak bisa teti sangang polosak hadirin bisa cara nak banyak salah situ ngamangkin nih deng makin tanggal 10 nih itu buakin yang situng kitab yang mana kitab akan zun najah was surur Syekh Abdul Hamid Adabu
man wassa'ah lahu yawma asra wassa'allahu lahu tilkas sanah. Pasera orang saya jumper dek kekeluargana tanggal 10 Muharram, maka orang nikah selama setahun bi Allah bakal jumper rizkina. Ulama adabu pasera orang soleng saabri pesse ke bini nah makin tanggal 10 Muharram ni. Orang laki saabri pesse ke bini nah, maka sampian selama setahun bi Allah gempang pesse kor alako. Saya kocak gempang pesse ni kebeni dengan nengka alako. Orang ni kamu tak gempang pesse makai alako tak lem hasil. Orang ni mau gempang pesse makai alako na tak mandat oleh na banyak. Bener. Karena pesse ni kebeni dari lako na pacang tu'um na Allah. Makanya jawabon Allah al-kasbu minka wal haslu minni. Saya alako sampian saya hasil sengko jawabon Allah. Ada hubung na ben lako pesse ni. Makanya aku sering beri contoh. Maki acualan arampak saya jual pada pesse na tak kira pada. Saya jual di pasar arampak, saya jual pada. Pesse na tak kira pada. Ema bere acual bakso bisa beli sepeda. Ema te mau jual bakso sepeda nanangkin jual. Mik lain saya jual pada, saya pasar arampak saya jualan. Rizkin na selok pada. Orang saya apre ngobeng karajen na tanggal 10 Muharram nikah. Mbian bekal gempang pesse selama setahun. Mun gelak sampean tak beri, mulai di pengajian paring nyubung. Ongguan kak, ongguan. Beni cuma ring laki ni, kamu kering bini pada buk. Kon berjumpa laki na makin ni kak. Ring bini semua jumpa laki na saari makin ni setahun sampean bi Allah bekal berjumpa. Rang mangki gak tatal keun. Maka sampean usaha aki saari makin ni kasi ngajak meredeng ka laki. Gelak. Pokok membian saat makin ni ke usaha aki sekira nami semetok ke selaki ni kan. Mulai di pengajian ki bah temu hilang ker. Dah iya membian. Temu boleh malam. Dah iya boleh. Pokok saat makin ni membian saya ngajak merdeng sekali mun bisa mi semeloloh. Membian pala kengcek cermet tak laki ni saya ngajak kikir makin juga aja kikir leku. Jadi ni kita termasuk malam-malam sama gempang rizki. Orang mentro gempang rizki tanggal 10 Muharram ni kaipakon at-tausi' 'alal 'iyal majumper keluarga. Mbian mun kita abri obeng karajin gelak dekik beriin. Pokok saari makin nikah. Reng makin nikah tanggal 10 bitungan di kantor. Norok bitungan setempat mun tanggal 10 na makin ya abri makin. Mun saya norok leku engki apa ring leku. Saya rasa abri obeng ke keluarga na leku nikah. Maka mun saya norok leku bi Allah bakal gempang setahun. Saya norok makin maka bakal gempang bi Allah selama setahun. Lamun la rizki Nabi Allah tambah, maka secara otomatis saya mati ya sajian abid. Mak sajian abid karena rizki ini sajian banyak hadirin. Rizki ini sajian banyak. Mantir bi Allah kau lebih najunan tambah na rizki sebanyak. Sehingga kau lebih najunan bi Allah Subhanahu wa taala berarti orang selanceng umurah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Teti umur lanceng ni ampun tentu akid dari lem tabu. Ya Rabb famal ajal. Dak remah ajalan ni kamati bila amsakiyun asakiyun amsaid celaka napa kemudian pak tiap orang saya masuk surga napa masuk neraka ni kampun tentu aki dari lem tabu pak jawab orang soleng ya mulai tentu aki masuk neraka ben masuk surga kana ya tidak tak usah alako tak usah ibadah tak usah ngaji tak usah antar ke pengajian karena mun lambe takdir aki masuk neraka makela ala kuah surga bakun masuk neraka ya mun lambe tentu aki masuk surga bagi amak siata bakun masuk surga engki lakar secara ketentuan sekak dinto hadirin tapi takdir saya tulis ilm tabu seempat ni ke pun ulama ni ke takdir si bisa iyo bebi sampian maka takdir ni ke beda dua beda takdir ni ke mubrom beda takdir ni ke muallak beda takdir ni ke saya tak bisa ibaw bebi manusia beda takdir ni kamu alak beda takdir ni ka ikan tong aki ke perkara lain contohnya rizki takdir lambe rizki ning sasak kengkulan ahli sodako bi Allah bah tambah dusak amin beda saya tentu aki celaka keng gara-gara libur ke pengajian pas oleh hidayah bi Allah bah ibadati orang selamat yoba amin Allahumma jadi ini termasuk takdir si bisa yoba selamat celaka bejri ini termasuk takdir si bisa yoba makanya di dalam kitab Arba'in Nawawi Al-Imam Nawawi ini kenulis hitung hadis senika. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira
fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Orang soleng saungkuna dari sampean kapini kepada bi Allah saya takdir nikah masuk dek ke surga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Orang ni kemun mangkin ni kapah ngelaku kelakuan surga ngaji abajeng ibadah cek ton keton ni kalambat lakar ilmu tabu takdir bakal masuk surga. Orang sealaku bagus, orang seibadah, orang ngaji lambat lakar takdir bi Allah ni bakal masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab lakar icung kelui takdir lambat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Saking dari bagus seorang nikah, saking dari taat, saking dari banyak kelakuan ibadah, sampai antara orang ni ke ben swarga kurang sekelan satu dira dari cengkol ke gerigi ni. Saking dari bagus dah ke swarga kurang sekelan saya masuk. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Keng sayang kapan para mati ya din budin, kapan para set ku tapas alako kelakuan saya memasukkan neraka amaksiat saya atoat ambu fayadkhuluha burung saya sabe ke swarga bi Allah pah yo bae masuk neraka takdir dalam be swarga lakona beki dia ada laku bagus keng pan para mati apa halaku maksiat burung saya masuk swarga make lambe takdir swarga yo bae bi Allah sabe ke neraka bahaya apa tak bahaya. Makanya Al-Imam Ahmad Fisni pah adabu kaya ereng soleng innamal a'mal bil khawatim. Manusia ini ketergantung pamaten nah makin atau aja sombong gelu belum tentu maten atau makin saya maksiat cek putus asa gelu belum tentu maten maksiat budian bisa saja terbalik bisa saja setoat maten mati kafir masuk neraka pada ke bersisok oh tak bisa balik semakin maksiat bisa saja mati mati toat husnul khotimah pada orang Yahudi zaman kanjeng Nabi saya musuh kanjeng Nabi mati Islam masuk surga hadirin. Jadi makanya kalau evangki saya selamat. Huli dia sin pulang saya ceramah tak karo menang jeleper kak. Cagila. Bahkan lo evangki makin. Tak evangki saya bakal masuk surga. Lo temu, tak temu hadirin. Ada kalau keng makin kepada tandana. Napa tandana? Orang ni kemun masuk surga tandana ala bagus. Makanya cabang kanjeng Nabi i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Alakom bian manusia ni kai pagempang kala bentuk cuna montot cuna ke neraka gempang lo ko maksiat montot cuna swarga pagempang lo ko taat keng cuma tande ni kakak tande ni kalau tepat to ampo salah ondum tande na ojen beenggi kapan ondum ojen lo bangki tur kadang kari peteng kelap patang napor tada apa reng soleng bah ngocak torai kana mun gluduk lah raja tak kira ojen ni kok bener. Terkadang rak makin ada undem ada apa-apa terkadang pah terus reng soleng bah ngucak beda caruk ngarai. Kan engke kan? Ada yang maturkan lebih beda tak oning nemu kam make tapi tak oning gula. Beda boleh maturne kemun reng bini mun bini ngandung laki na tak oleh mate e olar kok. Beda. Oleh kam make kitab ning. Kula lo lum ta bangki ka kitab ngak nikah ning. Hamun si bini ngandung selaki tak oleh mati olar. Bini kula ngandung anak pertama lamba. Kula aring kesan ide por sing mal. Mapah nemu olar kabur mani. Kula nyari kaju keluar pate nabi kula. Tegepok ben kancai luar pah gebele. Lil lajak pate. Mun bini nak kaki ngandung tak oleh mati olar laki nah. Jadi mun andi bini ngandung laki tak oleh mati olar. Bi kula jawab, iya cak pate olar aja. Mak le engkok se pate bi olar aja. Mun pas sampai identik anak kula rembi jetem tangan anak. Ya gula mun disuruh nyari olar ke sabe tak nyari laku ka engki. Engki mun olar masuk ke rumah sing mahal menika ring tua lambe pesen. Pesen ring sepo lambe dua tanda olar ni kebahaya. Nomor situng. Napa olar bahaya ni? Ke olar ajeun malam. Magela ka. Leh, tanya aki ka po sepo ni ka. Olar ni kemun tak menti lo ajeun malam. Tekukan diri sana, bedekan diri sana ajeun malam. Lar beresoh beda jalan malam siang mau jalan malam ni kau lar manti boleh tina kah bercampian batak berjaja muni boleh ongguan kah jadi mau tebak kibun malam olar ni kah seng malam pate mun biar yang sepoi pesen Eropa karena olar ni mau jalan malam tanding olar manti ni kah bertung
Nomor dua, olar mantini kecetak KPP. Tengku bimbian kabur ni KPP na pabungkol. Bukla torot. Ongkuan ni ka olar ni ka bagian olar mantini cetak KPP kapi. Lemun olar secetak kabungkol juga buk. Ini nak orang mereka benar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi manusia ni kata bangki hadirin. Saya makin sebekal selamat, saya makin sebekal celaka. Tai bangki. Sehingga belum tentu saya berdaya atas ni keselamat, saya bercelaka. Loi bangki. Napa saya acara mana ke selamat, napa saya merengaki selamat. Tai bangki. Makanya makin ni kata ada faedah, nah sombong ni kata ada faedah. Nah, ya kuleban sampean putus asa ni kegelero. Apa? Karena manusia ni ketergantung mati na budian. Keng, pasera orang saya mati ni ke iman na ikiba mati. Kuleban ajunan bekal selamat. Makela ahli maksiat keng mun iman ikiba mati. Kuleban ajunan bekal pecera. Sebalika, maki ala kotoan keng mun nyabupan itu bu bi Allah. Iman etina aki. Kau leban ajunan tak kira selamat bekal masuk neraka Allah. Mantir selamat tah. Keng sambian tak usah terku betir. Sambian tak usah kini ateh. Allah ni keadabu di dalam Al-Quran. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah ni kabi ulama yarteh ay al-iman. Iman separingi Allah cekak ke atina sampean ni kalau kira gempang ngalto hadirin. Lo kira gempang ngalto. Jadi mbian jek terku betir dek rumayapan mateng kok dipatang iman ngalto. Punten sepenting bi sampean makin jaga iman nikah. Mun iman ni ka jaga elati ni kalaban ibadah da Allah sampian setan apa kun tak kira ipakalabi setan hadirin. Lebih-lebih ematura orang ini mun mati akan jaga ka emaca aki Quran. Enggi. Mun emaca aki Quran ni ka setan tak kira nemu kenengan untuk nyoba ni ka. Mangkana mun beda orang mati ya. Kak dinto senga cek sibuk kalaban perkara lain. Mun beda orang setan to kuwi maca aki Quran. As-Syeikh Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsirnya Ibnu Katsir gak dinto ajabu mun beda orang mati ya pah maca aki surat Yasin maka bekal turun rahmat Allah dek ke orang saya mati ya nikah. Jadi mun beda orang mati ya tak langkong cek kridu cek akan de lain beda toro kadeng tar kadeng sakit saran nikah salah tak nurut maca aki Yasin pah keng ekan doi pal-pal enggak engkau mesti ya beda sampai daya bu ku leku ambuaki ting kelembian makilah tak apal-pal kau orang sakit mun entar cek entar tempo nala sakarat juga mau tanya entar ki idas beres roh le ki idas beres ka seentare keng mun entar kau orang sakit ni kebuk tak langkong cek ngi bekakanan orang sakit ni kata ibengkalan ya tak inungil ni ka orang sakit ni kalau ndek ngakan cek orang tanda ngakan ngi bagi kakanan saja gue pun lempo deh saya sakit kepak bakun kula teman nyanda orang sakit dimin ipuskesmas beli ke ibu benar katirungna nikah rambutan akaloto salak akaloto hadirin mak bisa saya nyanda orang nyak banyak kesengi berambutan salak roti ada singa kan ada akaloto makanya gula nggak boleh eman gak diman mun nyanda orang sakit nih saya paling bagus nih bepese mun pese nih hadirin tak kira beda loto ong mun pesene ka pasti aku nak bisa kening ke bayi tamban atampa jelas bu tidak caknya banyak cak dengan reng soleng de beni reng kisoki cak ocaan pese petong juta bah merocong mu ni boleh 15.000 ti nama ke 15.000 mun saya hadir nyanda kapi abrikan 15.000an kapi kan oleh 3 juta giya ya keng cuman mun ngi bening 13 ning 15.000 jo pangerti cak bitabit sabar ya dek kok keng kena mangkat mole juga cek 15.000 ki ada entek biteng ada kena gula kan bulu 11.500 tuan rumah nak andi otang 3.500 mun 15.000 je sabar mole pian mun ngebe 100 mun tak tege bidik biteng cek mole mun ngebe 300.000 ada entek nasi lo apa mun ngebe 1 juta nginep mulai ke lekun nak kok kedungi kan niat lek mulia leku daya cak ngi bening 15.000 bah ngi anak 2 roti bi anak ngi pakemet
Pak anang kita loncan ke kasur ke kursi tege jebol benih kalau ke. Ada benih ntar nolongiru bunga nolongiru buat ke tuan rumah. Nanti mutar kering sakit nih kebuk embian abuk tabese. Nomor 2 muntar kering sakit nih kecak akan de orang mati, akan de orang beres. Sekek apa le? Tahu bu komplikasi. Aduh. Apa cak endeng isara kaki jele. Apa tang pisan saya rubetan percis kaki jele. Masuk rebu ke sakit Jumat mati le jo sakit di komplikasi ngele ke jantung mari aja bisa kira pikiran saya mati di embian je jadi muntar kering sakit ini kembian ke bela embian kak punya dari sakit apa kaki le tahu kak kocak komplikasi jauh embian pas sabar le ela Roma saraan ben kaki je setia bini boleh jadi saya sakit jo akhir sabinya boleh kak dia jadi embian mateger tatangga senomor telok nyandak ring sakit ini kenyeting cek sampai ntar kering sakit lo nyeting cek pun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad makin nyandak mun lo nyeting tak nyamai nyandak keng cuman mun nyeting apa cocok jenis mun sesakit laki senyeting laki nah mun sesakit bini searah ke bini nah cek belik cek sesakit janda bahala kena sama-sama depak bahanku kebetes sakit apa kaki le komplikasi kan iya angak betes saya mari nekuk betes apa ngale kapo kan ngamak jan bulla po kan ni kene tahu apa ke oh ya kan dia betes bahagil sana mina mun ni kene je ke pengajian ramen lajengan kan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi manusia ni kehadirin selamat tak selamat tergantung bekto setanah. Tergantung gula benajunan abalik Allah. Kenjak tergobater. Jawabuna ulama ahli tafsir. Sibogat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibogat. Iman seetaman bi Allah kadada kaula benajunan ni tak kira gempang alto. Tak kira gempang kalakal setan. Sepenting jaga mulai mangken. Cara nak jaga kalaban ibadah iman ni kah jaga kalaban ibadah iman ni kan percaya kepada gaib iman ni kan percaya cek beda Allah lagi maka makin rabeti iman ni kah cek karo masjid searo masa ete ngali Allah makin ke pasar pak rumah sejak ete ngali bi Allah artinya ada remah si ajualan pecucur kan berempat ayu sebitak le tahu le pak polo billahi gelak itu baru saya ketemu oh tu ke ngecit senabar Allah tidak tak usah yang kui billahi tak padahal makin lala ada ni ke bagi laku pacucur mun kula benajunan cucur berarti kula benajunan aroma saja Allah ni kan ngawasi aja ke kaula ajunan eka di mak tempat benih karo masjid Nabi Muhammad ni kan apa ketika ada keng mak tuli baju Nabi Muhammad ni ketika ada keng lambak ding Siti Khadijah polan baju malolok ngibah baju Siti Khadijah ni kelah kau penasaran dak remah cara nak jual Nabi Muhammad mak bisa tuli baju ero torok ka Maisaro ni kalake bini-bini torok Nabi Muhammad di Maisaro ternyata Nabi Muhammad ni kamu dalam ilmu adekeng ni kecucur kebala kula ni ka ngalak dek ke Siti Khadijah dari Siti Khadijah ni ka argana 10 dirham bi kula kasampian jual 12 dirham tetapi gula kolak ka 10 dirham 2 dirham apa tena gula saya ajuan senekan Nabi Muhammad mana tegang beda soleh dengan ajuan ni kepada kolak ke berempat maka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira paling ngepol billahi kolak kata oleh cak berempat kolak kalau bela tapi enten gula ngebela sini kebenimpan pak kutu atoro benih cuman salah situng bukti gula ben sampean iman cucur beda pasar cucur berarti aroma segula benajunan iman da Allah aroma sabi Allah ni ka iawas beda sabe pecucur mun tabunan ring mabere cek pal rebena karena mun rebena pal kapan ucan deki akili tahanan sehingga tabunan najan tepes beda sampo malpal tabunan bumi banyak kak berarti saya hadir nikah termasuk sampo malpalan tabunan la haula wala quwata illa billah. Bapak ibu hadirin hadirat maling tabunan seemul jaki Allah
cak cuma masjid aroma saya tinggal Allah sabar pak aroma sejak Allah gak dintu aja ke kulajunan sehingga mah kita ada orang kula benajunan tak kira meleng apa iya seandi tanah tak tahu kan Allah tokang pasar kula benajunan mun iman ke Allah jaga iman nih kak irabati iman aroma sejak apa tinggal Allah tak kira kal ngakali ketika ajual tak kira kal ngakali ketika ngubengi apa napa iya seandi tak tahu tapi kan Allah nih ngalih sehingga mun iman nih jaga mati abila apa kula benajunan iman ni kapakun pecekak sepenting makin iman ni katori latin ni hadirin jelas benih kagelum kopur tanya lagi boleh kula ben sampean kelum kopur iman ni tanya lagi boleh manusia ni kesampuna masuk kelum kopur hadirin mayit sabar dak ke dalam kopur saampun orang tokang pendem maka di suplemen tengkaan nak oleh petong tengkaan roh sekele etebuk kasabi Allah beli boleh ka mayit ilmu kubur sehingga manusia sebut ilmu kubur ni ka udik boleh dalam keadaan setengah sadar faedah tinggi malaikat dua serenya mana malaikat mungkar nakir ni kagibat 6 pertanyaan ni ketergantung saya kelako kulaban sampian esoleng ni saya lako na itunya ni kacocok kalaban menem bisa aja jawab keng mun lako na tak cocok tak jadi bisa aja jawab sepertama marrabbuka pasera pangeran na sampian wa man nabiyuka pasera nabi na sampian wa ma dinuka panapa agama na sampian wa ma kiblatuka panapa kiblat sampian wa ma imamuka pasera imam sampian saya nomor 6 wa ma ikhwanuka pasera treta na sampian 6 ni kaya tanya aki saya bisa aja jawab pasera benih orang saya penter mun ka kuburan ni ada orang penter hadirin mun pakai kuburan ni saya jawab saya penter saya selamat kalau bagian ustad ben pinter mun saya yang tani bucok budian benih kak benih ukuran pinter orang ni ke kuburan ni ada pinter tak pinter apa kunda faida na mga pinter hadirin karena saya jawab aman lah na pacang lakon lah jadi kula ban sampean tak usah aku buat tidak remeh yang kok saya mati jengkok kejua pernah tak tahu tidak tak usah ngapa lagi Mbian makita apal mun lakon na tepak bukan bisa jawab keng makila apal mun lakon na ni kata tepak tak bisa jawab hadirin jelas marrabbuka saya pangeran na sampian jawab pernah Allahu Rabbi Allah pangeran kaulah bak bisa jawab Allah tergantung kula ban sampian makin ki itunya asampung na banten ben Allah mun tak asampung ke Allah makila kiai tak bisa jawab hadirin keng mun asampung ke Allah makila ring tani pakun bisa jawab karena bukti ini ketergantung amal lah tak kuda ban sampian kan asampung ke Allah pak napaan lesan kempang nyebut Allah ada Bismillah lestari ada Alhamdulillah Asim Hashim Alhamdulillah jawab balik Hashim patik siapa rasanya nengko kan beda biasa namun Asim ini kebelah king beda saya rasanya nih Asim ini ke Alhamdulillah setelah diteliti oleh kedokteran anak peneng syariat ketika Asim ini kami epakon Alhamdulillah ternyata ketika badan ini ke Asim saja anggota badan ini diistirahatkan 1 detik itu nadi tidak berdenyut darah ini kata ajalan sehingga semua organ tubuh ini keambu kapi maka ada gula benajunan ketika Hashim Alhamdulillah sehingga ding epakon nyampit yarhamukallah seasim pah nyampit yahdikumullah yang makin lain Hashim jai rasan yang ngarang kok karena punten benih berdarah sanan kasa benih saya orang saya sampung lesan ke Allah maka orang gak dinto bakal teti orang sih bisa jawab gini bangki nang senika saya keluar dari lesan dikir alagu maki alagu aku saya ke lagu Allah saya nama tak saya ya ibadallahi jitu rubbadain la yuradu la yaqumul layla illa man lahu azmun wajidu Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah sini kebuk ngumpan anak no Allah Allah Pak tak penting ganteng saya ke lagu tak penting ganteng
Ngumpenana saya ke lagu tak penting genteng. Encaan sapa tak penting soki, encaan sapa mun tak diandi ada senyapa, mun nyak pesena janda nuroa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa man nabiyuka? Pasera nabi na sampean. Jawab pernah Muhammadun nabi, Nabi Muhammad nabi kau. Pak bisa jawab tergantung asampung ada Nabi Muhammad ketika ki odi. Oh menongel denika. Cak magi bani molotan pasti beda hadran, pasti beda solawat ala asrafil anam. Egi na bangki. Bila lebih compo insyaallah sampean desa adina tak buang-buang macam solawat. Orang soleng nega saat semalam macam solawat dak kanjeng Nabi berapa kali? Tak kebitong. Apa saya bitong kamu tak macam sekali? Saya menyempit ki buru tak kebitong. Saya menyempit tak kebitong. Hah? Ari ya? Suruh mulai kada nyari kisah bedanya. Tak kebitong. Cek pendera suruh nyempit. Berapa kali macam solawat? Tak kebitong ya kok. Apa sih itu kamu tak kebiasa sekali kakek. Panitia nyari sepeda panitia terakhir ke bengkodan mereka. Menggula ku mengucap gula boleh cak bergitar. Solawat nikah hadirin selain ia akhirat ika selamat itu nikah ketika hajat. Idza kunta fi amrin wa dhikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj. Mun sampian sompek sampian ruwet sampian banyak masalah coba pabanyak ngaturake selawat dak Gusti Kanjeng Nabi fa inna allaha ya'tika bil faraj. Orang sebanyak ngaturake selawat dak Kanjeng Nabi bekal epakempang sateja urusan nah. Keng sayang, aslinya gula benom biar kan ikan ini keng tak mireng, keng tak iya malaki. Solawat yang ketika hajat ini tak uning kapi nih, keng ada semaja. Dan gula hadirin mulai gik muntuk. Solawat ini kalau kada kebayi malam-malam karena gula lambak ini kejek melarat juga. Seika akan dekat melarat. Tetapi lambak gula ketika gik muntuk pulan seika akan melarat tidak sengirim. Pah bodoh situng kiai ceramah. Muntroso kia macam solawat sehari saibu. Mun sampean tak soki gula entari ke compo ongke ye. Mun gula mate tok patro ke compo di gula ontu mun gula mate. Gula langsung macam selawat saya ibu. Terus syafaat, terus soki ya. Lamba cak gula gi kene. Makin kan pekun kene. Cak gelak pada kene pun kakek. Sampai emang kini kebitan gula saya kira safadilan solawat ni keluar biasa. Ya bani soki kan alhamdulillah tak orang orang kak. Mengkoro saya kagak gula lo kina tani. Oke. Bi orang yang beri. Sengkau jangan nggak makin kan berde biasa deki. Masa tak ada. Oh, inja lo berde lo apa tak ada lo apa. Gula makin mana tak ambil pusing. Palai beri egala tak beri dente. Idente tak beri idente boleh. Idente boleh tak ada nginep je boleh leku kau. Punten solawat dong kuan. Dan solawat di kesalah sampung guna benajunan dak Gusti Kanjeng Nabi. Tunya ika teka hajat ya akhirat. Saya orang sa sampung dak Gusti Kanjeng Nabi. Budian ni ka bakal bisa jawab. Wa man nabiyuka? Saya nabi na sambian. Kula benajunan bakal bisa jawab Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad nabi kaula. Amin kok teh. Cengeng. Kutu pak kare ngapa dinari nejak saran kali. Wa ma kibalatuka? Panapa kiblat sampian? Kula benajunan bakal ajawab al-Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblat kaula. Saya rasa bisa ajawab. Orang soleng sesaat semalam ngadep dak ke kiblat ni kelima kali. Abajang kenapa tak abajang? Abajang mau ditanya aki. Mun sibuk, orot pakai abajang ngececer.
Bah beda cara ngak makin ni genik binan bah gelui tutu di dalam ban becit. Tak apa je ngeduhur yo. Dati naralek tak nyapok masalah pangeran tak tahu jengkok repot deh kok. Beda buk. Maju tung ke contoh dan nak buk. Buk perengaki. Mun empian sibuk, empian alakoh, empian tukang titik tatang cuko. Mun etina aki banyak tamu tak nutoti. Maka sampean ki duhur ni kagani yatang duhur deki epa polong ngebenasar. Wahahaha. Ongguan bu, ongguan. Mun empian sibuk, beda tamoy, banyak empian ala ko cuko. Mun etina aki, tak nutoti epa kala. Sementara seakan tiada ada. Apa jeng duhur tak mungkin. Beki duhur kan niat, tang duhur biko deki epa polong ngebenasar. Tapi tak boleh ketok, tak boleh kosor ko tu jema. Tang bejeng deki jema tak kira epa polong ngebenasar. Oleh tak bejeng duhur empian epa polong benasar deki. Beh, kan tak perjalanan. Oleh aja mak bejeng. Dalam kondisi repot ketika dinto oleh aja mak bejeng tapi syarat tah lo teti ada, lo teti kebiasaan. Kalau makin tok keng nolongnya alakom bian. Artinya mun pakai alakot barung ngakan pah benar ya alakot cuko ya tak oleh mun pah eja mak benar. Jelas? Allahumma sholli ala Muhammad. Tina saja nonton lihat je nangis jangan nonton. Tinggal biasa nak kanak kini nangis paling minta ale je. Tinggal biasa. Oh je tak kira tok nangis. Umur sebitak tahun pun ambus nangis padaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bejeng ni kemun sampian sibuk. Kalau aku tak nutoti tak bisa. Niat jemak mulai bekto si awal kasih budian. Duhur oleh jemak benasar. Maurib oleh jemak benisa. Sepu ada bekto jemak ketibik dak tong kelenikah. Iban boleh siapa menamu yepu sepu. Tina bejeng gelu kan tak kira ro. Kan tak mungkin bah sepu bah repot tak ni tamu banyak kan tak kira mun sepu ni mustahil. Jadi mungkin sambian duhur repot, etina aki tak mungkin jemak ke bekto asar. Oleh aja mak bejeng cak ringan tak perjalanan. Oleh dalam keadaan repot ni kekalaban syarat lo teti ada, lo teti kebiasaan. Cuma sehari makin tok yang pelan nolong kita tangke lekuk normal boleh tak apa. Jelas. Jadi kemudian ketika malaikat ilmu kopur, wa ma kiblatuka. Panapa kiblat sampian? Al-Ka'batu kiblati bekal kempang aja jawab sepenting apa jeng lima bekto. Insyaallah ajunan ni ka apa jeng kapi. Amin. Wa ma imamuka. Pasera imam sampian. Al-Qur'anu imami, Qur'an imam kaulah. Pasera orang si bisa jawab, ya orang si atur Qur'an. Bi Qur'an epakon asolat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bi Qur'an ni apasah? Berarti ni atur Qur'an. Wala ta'kulur riba. Ban sampian cak sampai ada riba. Alhamdulillah tak mau buduk bese. Tapi ada mun matur mau buduk bese ni kata ada. Ada. Sebanyak ni kama kompoi makin. Buduk je tu ka buduk boleh. Tapi ni ka bengkalan mun kan tukan saraan ka. Cek ni ke pengajian gula perlu mendapat masalah urusan ni kalau aku tak kelakon apa cang hidayah Allah. Thank you kak. Sepenting gula mendapat, gula tak kira bisa ngubambian. Tugas gula mendapat innama ana qasimun wallahu mu'ti cek pun kanjeng Nabi. Siapa hari ni ke Allah kanjeng Nabi ni ke cuma abagi. Ba'au ba'ah. Cek karo hulil yasin bisa ngubering nungileh. Cek dengan Nabi Muhammad tak bisa sama Islam baca dengan Abu Lahab. Nabi nu tak bisa sama Islam an angsanya makan an. Maka gula tak bisa ngubah sampian. Gula cuma mendapat. Kuli sepenting mendapat ni ke halal ni ke haram. Itu orok sekalangkong tak itu orok ya napa jang sambian. Itu orok becerah tak itu orok lo apa cak kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan. Pelampian ni por kan tak kira tepak ke kule pun. Tak bisa apa mulai ada grup hadran ni kakak. Mulai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma dinuka. Kenapa agama sambian? Pasti jawabnya al-Islamu dini. Agama kaula ni ka agama
Pasera orang si bisa jawab. Pasera orang si bisa jawab kah al-Islamu dini. Orang si aja keselema ni. Syahadatu an la ilaha illallah, iqamatis shalah, ita'iz zakah, wa shaumi ramadhana, wa hajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Orang selesai macam syahadat, aja gafajeng, apa sah zakat, haji ketika mampu dak ke Baitullah. Menter dak ke Mekah. Menter bisa haji kepi. Menter itek umroh kepi. Cepon ulama muntro de pak ke Mekah ipakun mau solat al-hajj setiap malam Jumat. Orang saya mau solat al-hajj setiap malam Jumat ika waris de pak ke Mekah Madinah. Muntro cung lekasan pole solat al-waqi abad de asar. Mun waqi ani ka benarih, mun al-hajj ni ka seminggu sekalian. Jadi mari maca al-hajj pun malam Jumat terus lekasan solat waqi abad de asar. Terus lekasan boleh solat tanah ki beka BMT. Ni ka se iki celekeng medepa kak ya malaki saya tak ya malaki. Seterakhir pertanyaan nomor 6, wa ma ikhwanuka, pasera tretan sampian nih kamu tanya lagi tretan nih kemudian saya maksud Islam laki Islam bini cek bah bitong wa ma ikhwanuka pasera tretan sampian bah bitong sewaktuan misnari. Nomor 2 Sumayyah hari mati coba kok benih ini ke saya tanya lagi tretan ni ke benih saya maksud tongkel lepak tongkel lembu tapi orang saya tongkel iman tongkel Islam ni ke tretan gih jadi kula benajunan ni ke setretannya mana saya rasa bisa aja jawab ke pertanyaan wa ma ikhwanuka orang saya bisa aja gah haknya tetangga orang saya bagus kata tetangga kula benajunan saya bagus kata tetangga tak ampo jagaan cubang tetangga tak ampo asan rasanan tetangga ni ke orang si bisa aja webudian mangkana tak langkong buk mun tatang ke make cuba dak remetikal ja amposan rasa nih pada tak cocok sempangi paham kan ceknya mana rasanan rebuk mun sambilek selek kakek tahu lek laki nasu dia joko cak bini boleh tin nama ke bini boleh je ro beda makanya cek lanya lah kata tang kaya kakek boleh bu. Ya tapi cak makin pulan bisa menanikah kan. Bentar tang kini ku banyak butuh gara-gara nikah ni ke makin. Gini bangki. Gini bangki. Gara-gara HP ni ke banyak napa tak banyak. Kasus sering laki bini atelak banyak. Gara-gara HP ni kering laki andi bini andi anak ki abur leburan ring bini lain beda. Selaki pahajek pinter ring bini senomor 2 pahenya mai tuku semen. Ada pandil pun ni bagi bini. Kak tuku na semen nil pun ni kok. Gara-gara HP repuk beda orang bini ampol nelpon laki na tetangga na. Beda. Ampol nelpon laki na tetangga na beda. Ingat ke pesan kisatar lah, kisatar tu man mesen tak alang-alang ngubu HP aja kerotu kumaki sa polo kakalong. King mun laki na tetangga na aja pun telpon aja pada ikay mani. Bah TikTok antara sepena ate. Laki na orang sepekere masuk ego bekto teroma lopa sajen are sajen yang sara lamun lagi na orang cek li guli bu cembian cek makin landi bini pelan ibriin lagu pepe kelompang lah kelepek Pepe kalumpang bibir ceruk saloni mis madu korang kebayan cukemi apa telpon tak dung tedung gandem sam antar bi Allah pada selamat kapi amin siapa ajar dengan budi daripada becer kapi amin jadi orang masuk ke dalam kubur ni ke benih tergantung penterah benih tergantung pelak benih tergantung hebat tapi tergantung laku nak yalam tunya hadirin membianjak terkubater
Maki sampean makin tak ngerti tak unding. Saja webudian benih kepinteran tapi lakunya sampean kor apa bagus. Jaga keimanan ni ka Allah. Jaga kelakuan ni ka patepak pasepak bede itunya. Kula benajunan mati bila apa insyaallah bakal selamat mantir segak dinto bede. Nah, amin Allahumma. Almarhum Adi, kula tak perlu bahas sesete ni kah. Nikah sesete. Benih nikah. Almarhum Adi gol tak usah bahas nikah pun selamat ya junan Allah. Amin. Mai itu mujak selamat karena mungkin Bapak Malik ampun atoro panapa seepakun bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baku apa kun Gusti Kanjeng Nabi irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah. Kani sere orang mati na sampean. Sampean mun nisr ka orang mati dua ni kagalako. Situng biddu'a tua aki. Ya kadeki itu aki areng sareng ni ka. Tak usah apa sampai areng sareng ka seorang pa atu aki kareng mati ni keselamat. Napa boleh pah atusan ni ka atu aki reng situng ni ka. Nomor dua awis sedekah atau be sedekah ni ka makin ni. Saya pareng ki kesampean ni ke benih polompol ka benih. Benih polompol lembian sentar kanto ni ka kenge bente tolong ompangan. Ompangan deur mah ye mun pian kapatian Pak Malik kula ku entar ko nembian seni keten genten. Ya pula bude kesokan tuli narik ya to ore. Ya mun tak akhir. Dadi mun setan ni mbian keng ompangan makin keten gentenan. Saya paling ngaki ni kah benih polompol ni kesodaqah almarhum Adi ni kele. Setuju saya paling ngaki ni kah? Ni kesedekah almarhum Adi. Bi Kanjeng Nabi tomat ipesen ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Taku akan neraka meskipun sedekah sesebek kurma. Sesebek kurma saus sedekah aki bisa selamat orang sete. Pahade mun sampai satanian ngak nikah sedekah aki kapi. Maka ten kulu makin bengal nyak almarhum Adi ni kah benih cuma selamat cek selamat tah dalam berzah. Benih cuma bejre cek bejre nah dalam berzah. Benih cuma saya cek saya nak dalam berzah karena mungkin saya kelakuan ni kampun sesuai kalaban pakunan ajun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kau lebih ajunan bingkengan ketika wafat bina foto pada itu aki pada ben mungkin ni kah. Mungkin ni keseganjaran benih cuma saya paling aki ni kah. Setuju biaya saya berkeluar. Saya penyewa terop abi berapa juta. Saya penyewa salon abi berapa juta. Saya penyewa syutingan abi berapa juta. Ni kekencer nak kapi karena wasilah mungkin akumpulan ibadah kaula ajunan. Ni kekencer nak kirim akidah kasih sekte. Meskipun tak ada terop. Siapa ada terop. Jadi pakun kencer nak kirim aki. Itu akinah Bapak Malik sekeluarga. Saya berdaki acara mungkin banyak biaya saya berkeluar. Mantir bi Allah ikan tena keleban kente selangkong sampurna. Almarhum Adi mungkin sebeda iradatun min riyadil jinan. Beda kepunan swarga ialam kubur ialam barzah mantir sejen epatek kita cerita yang ka bi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ben kaula ben ajunan sahadir ka pi mangken ka mantir bi Allah epalancenga umur. Mantir tak se teu mun tak tega atingkel nak foto solihin solihat. Mantir tak se teu mun tak asangu iman ben Islam. Mantir tak se teu mun tak asangu amal-amal saya untuk syarat untuk keselamatan akhirat. Amin. Mantir tak saya tak kecuali lestari atau dari saja ketusa saya kalaku bi kaula ben ajunan. Amin. Ben ajunan mantir teka hajat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Segak dintoh sibil saya pada Pak korang ben lebih nanyu un sapa ora? Nah. Korang ya bisa guncang TV ka iki. Rembukan boleh marina. Ha korang mayu apa cak unggu tang bini norok lek. Korang mayu unggu. Beda patroli ni hulu makin polisi dua aja gini. On, taribah tutup kala bendoa mentar tetilan-cilan kebarokaan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna. Wa ma tasaddaqa Bapak Malik hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamila li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhum Adi bin Malik wa usulih wa furu'ih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan
ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران لا تعذبه وأدخله الجنة مع الأنبياء اللهم إن كان محسنا فزد في حسنته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا في هذا المكان وما تصدق Bapak Malik فكاكا وفداء ونجاة وسلاما له من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sepaling terakhir dan kula ada apa pesan kanjeng Nabi, man qara'a ayatal kursi kulla duburis shalah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasera orang seh istiqomah maca ayat kursi pen mari abejeng sekalian orang nikah tak kira mati kecuali masuk surga. Nikah hadis Hasan seari wajataki Imam An-Nasai saya rasa maca ayat kursi pen mari abejeng sekalian pun mari abejeng ayat kursi cak buambu pun mari abejeng baca sekalian orang nikah tak kira mati kecuali masuk surga terbisa ngamalaki mantar ekeng nah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.